Karaçay'ın emeli kızları sizni alkışlayla bağlı egeçlerimiz, kardeşlerimiz ne bile alkışlayla. Canlı kim bile, canlı kuvançlarınız bile, dağı da neyle bile? Sağlıklı. Sağlıklı. Menin ögerim atı aytılgan ustazdı. Kimdi? Cevharat Ramazan'ına. Tokumundaydı? Bitriyeva. Bitrilanı. Ramazan'ın kızı Cevharat. Cevharat. Нече жыл ишлегенсе Жауһарат? 50 лет с лишним. Не затны дерсле калай дерсли? Биринчи гитче класслада ишлеген 14 жылны. Андан sonra улуу класслада Карачай тилине, ана тил менен литератураны бергенме. Лай калай көрөсө, ол заманлап сагатта заманны неден башлаганың? Эмалга кесинен бир капар айт. Калай башлаганың устаз болуп? Bir kere Ustaz bolup men şkolunu boşaymadı 61. жылда. Andan Süleyman Malatov işte bizim direktörümüz var idi. Kim etdi onu? Xubiyev. Süleyman Malatov. Ol menga Çinalga alay toralayma laboratoriyanı beretdi. Ondan sonra ol menga sentyabr ayda 2. klassını okuta turgan yerге ketse, sen mamunu okuturuksa deydi. 2 klassını. Men kalay okuturukma. Bilmeyme sonra Završnova kirip turma Karachayskiga. Institutga. Men okutarlık bilme, okuta bilmeyme, bilelялык da bilme dese, sen etallıksa я знаю, что у тебя есть знание degen aytып, 2 klassını menga bereldi. Barama da neden başlarım da bilmeyme, o saatte metodika çok. Saatte boğun metodika internetten karab urup berildi. Ondan sonra Батчаева Саният Бекмырзаевна деп bir учительница начальник классов бар еді. Ана sonra айтам, былай Саният мен қалайдан башларға да білмеймін, не дерге де поурочникларны жазарға, қалай жазарға керек мен деймеді. Ол менге har күн сайын урокка барғанша мен аңа барып, ол менге үйретіп, мен поурочник план жазарға үйренеме. Поурочник планны Зауч келіп қол салады күн сайын. Прежде чем на урок идти. Алай бұла мен Саният Бекмырзаевна үйреткенше har затқа үйрендім. Аннан кесіні eski плавларында берді. Мамынға қарап, білмеген затыңы мұнан дала тұрса деген айтты да жәндетті болсын қарып. Өлгенде. Анны бұла мен түзелдім sonra. Sonra Зауч бұлай бір иық тұрғалайыма. Диктант береме деп келсе, ой сұрарым келеді. Енді двалып қойсала, бұла ой сұрап қалықма мен. Сабилеге? Қали дейкме, второклассниклер, тез обидчиклер. Диктантта қалай бере, диктантны оқырық ма, конечно, но двал сала қали дейкме деп, аннан Батчаев бергер деп бар еді, Зауш болып тұрған. Ола ұрстыроге. Ол келіп, поурочный планыма да қарап, диктант жаздырады да, 3 өлені двал алға. Ну, бері олайса қатырақ кебек. А не часа дейін бар еді, соқтала? O zaman da 44-40 var edi. 34 мало. Ну, 40'tan 3'sü Türk'e koykalardı ya. Sonra anıbla, аңа да бегеман қиналама мен, etimiz de проверять ederiz Зауçta мен de. Anıbla malay үйрендім de, kettim sonra har nemege barıp Saniyat Bekmырзаевнаға, bilmegen zatımın, barıp аңа sorup, ol meni üretip turdu. Maşallah. O zaman da saatte sorgan edip de yoktu. İnternetine bastılar, planın aldı жазды. Saatten lekçe işlerge. Alayla men 14 yılını tek basıda işledim. Bu püskürtüp, hamanını alıp, canını alıp işlep durdum. Ondan sonra Karachai tilden ustaz yoktu derdi de anıbla. Meni sonra ara ulu klastaga geçirip koydular. Ana tilden ustazın buldunuz? Ana tilden, Karachai tilden literatürani sonra men anda işlep durdum. Kalda bir işlediniz anda? Andan men где-то 78-й, 80-й ondan sonra işledim до 10-го года. 2010 года? Anladım. O işten o zaman da çıktım. Maşallah. Alayla günüm ketdi meni. Қалай көресем, bu ana tili sağatta
ар түрлерде де иште болса, сабиге окута иште болса, калайды сагатта ана тилге жана утуу? O zaman da bittegiydi. Ana tilge okuğun etiydi. Kaydan keslerim beriydi. Artta yıllarda, последний yıllarda işlegeninde классная часть etsem, ne kadar sabran etsem, родители, okuy baba, köpürge deri var etsem, Karaçay tilin arı bir triki bitmiş alsa, dek malay tiyildi. Malay tutturdular, roditellerim. Artırakta. Alında alay tüledi, makelgen yıllarımızdan başlayıp, alay tüledi. Ala Karaçay tiline alay etmeyle. Artta sonra saat sanmaz etip koydular. Alında saat san... Kalla bilir saat sanı alında? Alında 6-7 часов bular. Artta 3 saat beriyildi. 3 saat. Ab saat da var? Saatte de 3 saat beri buldu değil mi? Avut neydi alay? Men gazette de... Rus yazıkka berip koydular. Bir yıl aldılar da 2 euro bulusunu alıp fiskультураga berdiler. Andan o fiskультурадан ikinci yılında жалоба bolganda attılar, sonra Rus yazıkka berdiler. Anıbla Karaçay tilini okuturga zamanı yok edi. Çok etsat. Kaydan, saat sanım olmasa, nizattan okuturun. İyikta bir kere literatura boluydu, anla nizat etergeldi. Alay bula mamen çıkan saatte, alıydı, bu saatte bir saat koşkolla değil mi? 3 saat edi mamen çıkanımda, ceset egottu. Egeçim, kalay deysi ama bu saatla sanı köbrek bolurça ustazla kaygı tergem kerekli, hakayını basarga, sabirli mi hakayını basarga kerekli, oğası atanala, oğası başaman direktör mu hakayını basarga kerekli. Direktör тоже не заинтересованный. Депутраса. Ол да этерик түйілді. Единственное, ма преподаватель родного языка и литературы, алы терге болуқла. Ала этелле, ала псатта иштip турама хапар, но анларның сөзлері чуқтан өтмейді. Что они там говорят, ол алайда қалып кетеді. Хорошо өттік де этер бізделі, на этом до свидания. И ол 3 сағатқа жұқта білмейлі. И үйде де орысша сөйлешсе, садикте де орысша сөйлешсе, Sabi, bu Karaçay tiline arı bir çıklat kıyılle, küydürüp koy kıyılle hep söyleşirler. Allah. Malay sabiyle. O zaman da Natsiya ketedi. Если neme olmasa, Karaçay til olmasa, Natsiya ne будет? Ben malay. Natsiya уничтожаться terikti. Lay karayma da men de ende köp kere de aytkanma. Omak kiyingen, şiruçukla, anala, sonra hijab kiyen, şiruçukla, sabilerle bara, köptün mü körgemle talay kere. Орусча хын этип балачыкларын колларын иди скорее деп колунан тартып, я тебе что сказала деп. Я тебе покажу деп. Малай баралы жолда Карачайча жеңил бас не дейміз сеңе демейле да, жеңил атла демейле да. Енді bu barudan basa ölürge жеткенбиz. Нация жоқту. Нация жоқту. Til ölürge жеткенбиz, түз айтасыз. Тілін ұтылса, нация не будет. Уничтожение будет. Söyleşime küreşelle, учителя. А это не заинтересованный директор. Физкультураға 3 сағат, 4 сағат береді де, ана тілге 1 сағат береді, литературадан. Түстілді. Не о, например, саатта трутурок дейледі. Трутурокта жұқты өтмейді, а часы дайыд. Трутурокта да жұғы өтмейді, аннан esen алып Карачай тілге берселі. Ол да трутты, тілге өйренген, ол да қиынды да, ішті да ол да. Anı da etmedi. Просто на бумаге anlatıldı. Neme vardı, tuturum. Kıyınaldım. В общем, Natsiya biz getirgi tebrik etti. Küreşelle. Aytıp küreşelle. Bir adamlar. Aytıp durvallıkka. Madina'da ol neme. Küreşe de передача aytıp. Давайте örgü kovaya kısat dedi. Televizyon adamı değilsin. O televizyon. А что толку? Örgü kov ne zat etmez. Kobayık bağalı Madina can közü var. Kobayık örgü kobayık var bizde. Televizyonda, millette, ustazlar da. Keligiz ana tilde saatlarını köbrek bolsun, 4 saat bolsun, 5 saat bolsun. Men birinci işlep tebrikende Karacay tilden 4 saat var idi. Kaytayık ol 4 saat. 5 saat idi. Последний раз 5 saat kadar işlegem ben. 3 yazık edeyim, 2 literatür edeyim.
Артта 2-на-2 болдық. 2 яздық, 2 литература етіп тұрдық. Allah. А енді всего 3 часа. О 3 часаға жұқта теркілі. Просто упражненияны переписать етеркілі, кетеркілі. Но аны барды айтып тұрғанлыққа кеше жоқ өтмейді. Кешеге құлағына кіріп та шықмайды. Алайды. Очень уничтожается Карачаевский народ деп тұра болды. Алайды. Потому что енді бір қалғалла да жалуется, но мәмеле сатты, шеркесіле сатты. У них тоже так же. Пашасы жоқ. Ну, былай-былай, тамада решать етмесе, от того, что люди говорят, это ничего не дает. А родители қарачайтын нарығы шықпады, қорат қиылы деп тұрады. Не керекші? Қара ол сөзге. Ол сөзге бір қараңыз. Sonra біздің қарашайдылығымыздан не қалады? Тілінде кетері есек. Тілini de unutuyor. Keslerine образованиялар болма Allah'ına. Қарашай тілде бір кеткейдер деп тұрды. Allah. Bakalım cemaat, men 28 yılını 30 dep akrublять etip, köbeytip aytama. 28 yılını Aziyada yaşagama, Kırgızstanda tuğup, anda hem de Kazakstanda üylenip anda da yaşagama. 78 yıl köçüp kelgeniz. Men 1949 yıl tuğanma. 28 yıl bolup mala kelgemeleri. İnanıp tüsüz. Ana tilde bilgenim kel, ket, aşağı, oy men seni mi? Anda sanda 3 sözden предложение қалай Allah? Айтым күштемле бұттан етейін. 4-5 сөзден алғанды ете алмайын. Сөзден кескесіне, айып етіп кесіме болмайды алы етерге деп назмылар жазғалыққа орысша жазайым. Аламатла болмайсы де ол назмыла басмаланы елі газетте қайдам, анда Қазақстанда да басмаланы еді, Қазақстанда да, Қырғызстанда да Байчечекей деген журнал бар еді, Сали журнал. Анда басмалы елі қырғыз тілге көчіріп, әмді Қазақстанда Курдайский маяк деп газет шыға еді. Анда басмалы елі назмыларымы, хабарларымы. Бер келгенімде бір түрлі болған ем. Қартым кескесіні етере керекті. Мен айттымда почеркімі кескесім еткенме. Біремен бұвалыны кече чұқламайын жазып тұрып жүнен. Көзгенме де бұлай кім жазады дегенде. Әшіде. Мен әріп жазарық ма? Kesin üretkende правописание да или қалай дейді? Kesin чистописание. Чистописание. А мені инанып түйсе. Каллиграфияны кесім еткен менен. Егечім, инанып түйсе, ма жаздым мı? Bir zat, eki айтым не? Оқи алмаймын. Не жазғаным оқи алмаймын. Bu ne zat почеркім барды? İcaşağım da alaydı. Yüreğim de alaydı. Почеркімі кесім еткен мен. Танамайды жазыма. Кесім еткен мен. Oturup yazıp, anı peşirttim dedik. Daha da canlıdan listokka yazıp. Maşallah. Eğim ardında tamam ayrı ettim de, tanış buldum sonra. Nene. Можно kazı bayıtsa kesinlikle kaligrafiya mı kesinlikle tanıdasa. Tüz aytasa. Только надо стараться и хаманда küreşirge gereksin. Vraçlarına reseptlerinde işte yazılarını çoğalmış, anlaşılmaydı da. Mabla yazılı, mabla. Men de alayım. Vraç olmağalıkka, akışırka. Bütün sayın Asya'dan da yaşayan sağatta kelmanın üstünde de bir sürü şey. Sağatta sabile az kurayla da. Anda Asya'da işleyen saatinde Kazakistan'da Türkiye'de Kavkaz'da işleyeyim. İnanın tüyse sinenem da 7-8 şuru kelip kutulgan eteyle balaçıklarından, balaçık dünyaya balaçıkını kalay eteyek. Tuğan edi. İnanın tüysüz argan eteyim. Beri sabilerini bölerge, kesimiz böleyek, biz bölegen saatte 40 sabi bolaydı Kazakistan'da, 35 bolaydı. Kesim kendi keskegine sonra da sistra bolmayın, kesim sistralık da deyim, akışırka boluşlayın, anda onçılını. Aythanım neydi? Bu saatte sabi köp bolaydı. Sabi köp bolaydı. Beri kelgenimde, Roddomda işlep başlaganımda anda ne üçün aytamam? Tilimiz kurugança, dinimiz kurup bargança, kuruk da olmaz, Allah aytsa kuruluk da olmaz.
Til байлığımızda, ne bizde? Dişoviye kalay tınlı. Uçuz bolup paradı. Uçuz bolup paradı. Bağalı cemaat. Kesimi koymayın. Kitaplı okup başladım. Mal karga barıp andan kitaplarını alıp tanışlarım kitapları savgala bergen kitapların üstünü tükenden alıp kesimizden alıp okuyu söyleşi adamlar tınlay söyleşi Allah'a tınlay. Ben de biraz söyleşe başladım. Aytırıma ne zattı? Mençiliğini kögüz aklım. Tavlula. Mençiliğimi kögüzü biz til bile. En birisi til bile. Tin bile. Adetle bile. Kaydam kesin cürütken bile. Kalay uşak etkeni bile. Kesin kalay cürütkenin yolda. Adamlarla kalay söyleşkenin. Kaydam har bir zat men degen sözdü. Bu saatte Orusça dey bizde. Orusça da tüylü. Orusların Allah adetleri boğandı. Ma bizde bir üdeglediçede malla adetli boğanlar. Sonra keserin kaya tutkallar. Uzun kiyip, omak kiyip, çaşlarını iğmeyin. Tepside de görmeyemiz kallay eski zamanda. Dvalyan işlep kaydam alay boğandı. Bize neyse de har zatını unutup, har zatını kazıp, bir paşne etip, traktörlerini sürüp, bir kazala, bir çap olup, har yerini malay bulup barabız, bir çap. Etmeye alay. Bilmeyeyim, dinde de ma saatte köre aytım, ente aytayım, iki türlü çiçeğine bulup baradı. Nu bolsa da Allah'a şükürla, cavluk muksadı, bökçük mü kiyedi, ol alan işlerdi, kalay kiyinyeleri, nu sabilerimiz bile söyleşirge, bizge aytırga borçtu, tamadalaga borçtu, sabi çıktılar, bağalı egeççigim, ana tilinde söyleş. Komu? Kimesen de sen, kallay dinle burulu besen de, karaça yesen, malkar yesen, ana tilinde söyleş. Ne türlü de kiyin, ne türlü de tabın Allah'a ana tilinde söyleş. Başka bolayak. Kerekçe'de, Orusça da söyleş, İngilizce de söyleş, Kıtayça da söyleş, alayım da geçsin. Sen kalay tille bilirsen, Orus'la Karaçay'dan sonra? Немецкийni okulma. Ya, men de. İgzerli dedik, manli bir şvester. Amen ne dedim tokta? Bizim zamanımızda Nemeski yazı okuyor. Aytayım mı? İgzerli dedik, manli bir şvester. Ne dedim? Şvester. Забыла. Я очень тебя люблю, моя сестра, дегенем, моя любимая сестра. Швестер. Мутер, мама, патер, папа. Русский языкны bileme. Ne zatında, pravibasında, nesinde bileme Rus yazık. Потому что Орусча da köp okuğunma. Orus dilinde beralık mı любой жерде mavsatта da. Maşallah. Сочинениясында жазады. Nazmuladan bile misin okur bir nazmunun naizuz? Zapom tek almayım. Men de tanımayım. Sonra o pagip payetini oku değildi. Onu çıkayım da. Sonra oku başlasam pagip payetini ayta geldi. Sonra o ölgen yerimde çıkayım da koyayım. Идите садись четверку тебе. Юня değildi de. Малый погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанный молвой, свинцом груди и жажда мести, поникнув гордой головой. Ну, малая, да человек такой. Ata bileydi sıfatların yalanına esas. Ata oğla вообще bir gün seçindim. Maşallah. Помнит. Endi kesin deginden bırak kalay kesin üstünden kalay ülengense. Söz tavsup mu ile ardına kaçkalı? Vay gelip alğan ellerden. Elden gelip alğanlar. Ama tüvedim cazığın bunlar olurdu. Anıqla maça şaybız. Nence serbest durdunuz? Biz yaşçımız ölgen biz yaşımız var. Anı da 3'te 1 yaşında. Tu maşallah. İki kızımla 1 yaşında. Tu maşallah. Kızın erke vergenimiz, yaşına katına bulamız. Öyle tudukları var ne? Tuduğunu balacıklar, tüngüç balacıklar var. Tu maşallah. Alay bulay yaşayımızın ablay. Sözümüz, kaygımız yok.
kesik kıyınımızda yaşaymış. Ahonşulukta kalay yaşamazsa hatta burun zamanda eşik aldı adamlarını köreyip sabilerini oynar köreyip ne sabi ne kalp görünmedi ne bu? O cihinde ahonşuluk kelin olan etti. Arı cihilabız da 2 gün buldu. 3 gün buldu. Malayda körüp birbirimizni kuşaklayız. Malayda adamlardan. Alında konuşun görmeyip anda kuşaklaştık. Toba. Anda kuşaklaştık canım. Bir de var. Benim tanıganda gelip. Mağı konuşuruz. Malayda imağı sesi. Malayda eşten isteyemem. Tüz alında aylabla yıklabla görmeyle. Ciyinlada ölgende kuaşta. Ölgende görürüz. Ciyinde görürüz. Ondan sonra ne ki bu yaşamımız? Bir adamı görüp dursa. Bilmem ne kadar. Bir stakan çayını mı kusulanız? İmenge çay içirtmiş bir gün. Ta çay işte bettelli güreştim ben bari bir çıktım. Bilem söyle şey. Oynamaydı çakırkaz. Boldu demeyin de bir kaparaydı. Hem de boldu. Boldu mu? Da adamlağa sonra algışayt adamlağa. No birinci aytırığım kralımız Allah tınçlık versin. Amin Allah. Yaşlı ağrı ketkin yaşlarımız sağ olsun kelsinler. Amin. Ya Allah barımızda da sağlık esenlik dileyme. Yüzde tınçlık, bereket bolsun barımızda da. Amin. Ana dilge buyurup ya Allah ana dilde söyleşirse Allah etsin sizinle. Sizge ma yaş adamla dinge vurulup bargança, siz de karaçay dilge vurulursa Allah etsin sizinle. Ondan sonra ne aytayım? Esenle sağlık baş yaşarız. Barbarımız. Kral tınçlık kadar bir. Kral tınçlık kayıttım da. Amin deyik. Amin.